ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka State Bank of India Regional Business Office Region 1 kabatan ka Shlem Trikam hadhan kiti Shillong kala lej ban pelong ya ka jingthung ding batso hau long so permeneng ka balong shibanta jonga Corporate Social Responsibility CSR bat kumjo ban penne ya ka mei mariang bat kumjo ya ki ding kisi ya kani ka program la pelong menta kasi ka arp sautrik unai lur arjap san ha ka bala yo bantung kumbal lai hajar san spatri kitan riding batso bat ya kini kitan rai baro la penbet penbiang ya ki lingba ka per sara ka bala ai kerteng MS Suk Nursery Nongmansong. Ha kani program la wan ban mikmat de Chief Manager but Deputy Manager of SBI General Business Office Region 1. Kat bana kalyang sengka sikimi la lam khmat de President but General Secretary urangba Pengrop rangba Haines Marmanyang Chairman kalum sopat benang committee rangba Aisun bat kit khot ka GPK ka sengka sikimi. Penrius pa ya kak tien la jong pendam kam ya kabakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roy kan pa Ngidon ki kentien la jong. Belai pat puri bat penduk yala ka kentien la jong. Kum kan nuksa ka kentien barikor kamut arts ha ka kentien pareng. Ka kentien lari tipat kamut culture. Kumta ya ka arts and culture ngiyo ta ka kentien khasi barikor bat lari ti. Ki balong ru ki kentien ban kerteng khun. Ubarikor ka lari ti. Lapan mi ta ka Batesi TV naga menta ka jingmentoy upai pa.